Keren tau nggak? Ya baru buka aja lebih. Lalu sana. Yang sini nih, udah. Hah? Yang tara dulu hinter pus. Karen. Jangan bangun lagi. Bangun lagi. Ah, marah sa. Ayun ko tong hotel. Sampai permasalahan. Ada kok sampai ya. Kira itu just cuma solusi. Kenan na. Sisi banyak le. Mun bahan baik dah. Makan baik. Lama awak kan. Kita Abang sampai taruh nang ada sini kok. Ada dulu kamera kayaknya dulu kayaknya bah. Terus yang kok. Yang dah. Humlung Division Artisha, Degree College, Humlung Degree College Artisha unit, 71 Battalion CRPF headquarter ne. Oh, Humlung area was jenis sapai kelai lagi. Jenis sapai kelai mana men udisyon ka. Tanai 24 all IPF gathering ka kaisa memo gathering ka. Gathering lo kabang ma borok kaisa. Lati upor borok kasih orang assembling itu tongkah. Joto lama, joto bazar, joto ground, joto pungi beglai beka. Kaza kawo di porjorawo jecana ni nengani abu roksa lagi kana. Ba duan pat kabang mat klainek lagi. Kape parok hai nak cibi pelan kamai kya. Ama hai kabang mat ton to ton, hazar kg, ama hai orang wesin ka. Abu na tuh ini ini Humlung Division Artisha College unit ni Artisha ro 71 Battalion headquarter ni lainai sebabno sapai khlaika jatui je Humlung mungnote bo roson khlainani je Humlung ba khumbai no godani tongtong ni nai sing sapai khlaika